thilgik na ha dom lo ta le khang the lo di nang neu den di it sekwa hei tung tang kha i thei dan no kha i kim khat i thei wa a kim khat khai thei saw ki wa mi teng teng kum teng teng a di bangina i ingai to a ya hi tang pia kha adolescent kum som la khan le som le gup kal te a di bang kha apply dia ka hi wai tu kum som le kan le som gup ke kal yong hi lai takin kha mi hing te i khan di hun lai taka hi igu te kha wai lai hun na kha khang khangod i chida ma ki dok a hi bangze ka ki dok ai chi le igu don monga epiphysis ki chi omin chen wai in kha igu te khang sa gai wai epiphysis wai epiphysis pen kha tua khang no un lai banga thilgik ong ha dom lot changwa epiphysis agu bunwa adona om pen kha anasuliam kha thei injurium kha thei chi chianga wai analiam khak chianga igu pen khang thei no lowin i khang no lam te bang akhan di banga khang thei no lo chi bang om thei ken khat spine lambanga leng spinal growth plate ki chi a oma wai spinal growth plate pen kha spine kha khang sak a hiya thilgik i hong ha dom wat chianga ai kel hin khat te bang kum ching no pia gym khong wa kwan ai kel na khong ha sep do thilgik ko ha dom gi ke chi te wai tian kang hi chiang wa kha anung zang gu wa spinal growth plate mun phian kha ong hi liam kha a hi kel ong su khak chianga kha a khan di bang taka kha khang theilo chi chianga kha hen khat te i adinu tom ai kel khang theino lo chi bang om a hiam wai ke tham lo ken khat ka kyang case ken khat bangong pai leng om thama i khang no lai ma ma himale thilgik ko ana ha dom lo in wai te kha i akong na bang anung na sa bangom x-ray bang i hong lak sak chianga kha agu a hi kele aspine bang akipe di lai bang ana ki pe lo ai cha akizop di bang kizom kha theino lo ki fuse di hina pi ki fuse theilo i wai zaka tu na itu puak chu i khang no lai i adolescent hul lai tak a kha thilgik overweight taka kha thil kha dom dom lo di kisum di ai kele pilwan di nga hi